أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أكرمنا بنور الفهم وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من علماء العاملين بعلمهم. اللهم احفظنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna mga kamaasan namo katay manghuran nakahadir harumini iban na sin dimurungog habinaybayan in tiap-tiap siula kandaing kato taniyo humajat tatawangan iban pamalihala dain ha Allah subhanahu wa ta'ala sibuk darin di hadunya labi aulaha adlaw kana-kana. Iwan apabila yan na in pamalihala sinallahu ta'ala kato bugdoon tahaangan ang ansin kita wayroon na tuod makabinsana. Apabila kita anugaraan na sinallahu ta'ala kamulyahan iban pamalihala niya tartanto sumanyang na kita di hadunya dagpak paadlaw akhirah biidnillahi azza wa jal. In tiap-tiap din kato tanyo maghajat kasanyangan pakinhawawaran maun pakaanakan maun patay manghud maun pakamaasan patiap-tiap kalasahan sing kita niyo inhajat tanyo bangman insilayan katan lapay na in kita niyo bangman insilayan katan halaw pamalihala iban ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naray na sa mabit mga palanggungan haakam Islam hadisin dungdungan sallallahu alaihi wasallam dain kan Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah Ta'ala 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. In hadis mengatai mengudah agama Islam ke riwayat Imam At-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Law sini bin Abbas mengapalanggungan agama Islam, ya kau kata bago kaunan kulong niya baka sa kulong niya niya makadajong sallallahu alaihi wasallam maulihan niya bukadlaw iya na kulong na sinjong sallallahu alaihi wasallam ya kau kata bago hinduan ta kulong na sin mga kaptangan ihfadillaha yahfadk palihalaain Tuhan Rabbul Alamin palihalaon niya kau. Ay bimakna mga palanggungan ha agama Islam insyarat sini ka palihala tarin di hadunya dagpak paadlaw akhirah apabila ta palihalaon in Allah Ta'ala unin pagyalong palihalaon Tuhan Rabbul Alamin ay bimakna agama niya. Agama niya mga palanggungan ha agama Islam ay bimakna ihfaz awamirahu wamtasilha hina nga palihalain agama niya palihalain diakan niya iman paragbusa hakina wawaran paragbusa bukun sadya kita law taimian kita palihala ko inuno in kabahayaan sin Tuhan Rabbul Alamin sumakawa wala isab di maragbos sa inuno in kamattanan sin pagpalihala haaga masintuhan apang daakan sin Tuhan hati niya amuin maparagbos tarin doon akin hawawaranta sibu dayan manahot iman sin maaslam wajib iman sin bukun yang langan na inyat wajib talayuan law sin uno law sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam. Intumbas niya mga palanggungan ha agama Islam, yahfazkallahu fi taqallubatik wa dunyaka wa akhiratik. Intumbas ito apabila mo piyahali-hala, in kabayaan sintuhan, piyaragbos mo akinawawaran mo, intumbas niya law sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan ha agama Islam, pamalihala kay musin Allah Ta'ala hauno na unuin hina hauno na kau binaybayan dahil di hadunya iman hadlaw akhirah di hadunya iman hadlaw akhirah farman sin Allah Ta'ala mga palanggungan ha agama Islam hasuran Nahl ayat kasyaman tagpito law sin mahasud si Allah بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون magkulang maglawi mga palanggungan ha agama Islam law sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiyusyuin himinang marayaw. Hisiyusyuin himinang marayaw. Usog na kaatawakan babae na kalaw sin Tuhan Rabbul Alamin. Sarata wa huwa mu'min. In siya bariman pa Allah Ta'ala. Hati na namamarat saya pa Tuhan Rabbul Alamin. Wala na kaagadin do kayong agama. Wala nakaangad in wala na mamarat saya patuha Rabbul Alamin. Karena in baita sin Allah Ta'ala wa huwa mu'min. Sabab karena mga palanggungan ha agama Islam mataw sa maghinang marayaw. Sabo kung sila mu'min. Wala sila na mamarat saya patuha Rabbul Alamin. Nahakan na lang sin Allah Ta'ala isiyu-siyu in tao himinang sinhinang marayaw. Sarta wa huwa mu'min in siya mu'min. Doon nakausok katawakan babae
Ini tumbas sin Allah Ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala buhiun na mu'sila sing kabuhi masannang. Ketawa subhanallah. Mga tay mangudaa ka Islam ka maasan na mo. Kaya kita mintao yan ano, sayrap-sayrap yung bayi. Saurong-saurong mga palangungan haa ka Islam. Sa yaon na paragbos in kabayaan sin Allah Ta'ala, yaon in rida dirihil kanya sin Allah Ta'ala, iwan rida niya harinilan sin Tuhan Rabbul Alamin, di musan kakitaan magreklamo ri. Bang mo si asuhun na maununo na ko bapa atau maununo na ko tuan ko, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insambong kay mo alhamdulillah. Datungan siya problema alhamdulillah. Makananam siya makiti oyroon pagkaon alaom simbay na tiyo-tiyo dah. Alhamdulillah ra. Amuyat yung pag-anon sin Allah Ta'ala hayatan tayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Tartanto lang sin Allah Ta'ala dihilan na mo siya kabuhi atawakan buhi on na mo siya sin kabuhi masannang. May tabukon masannang mga palanggungan haa ka Islam. In pangatayan rida, in pikilar rida, hauno-uno in doon pagkaon atawakan kabuhi anan dihil ka na sin Allah Ta'ala. In ibadat yaon, in pagsyukur patuhan yaon, in pamalihala sin aka mayaon. Ha, amuyad to yung pag-ianon hayatan tayyibah. Saan uno? Aun tao subhanallah. Ha, wala doon in pamalihala haa ka masintuhan. Way, wala doon in pangdakan sin Allah Ta'ala na paragpos akin hawabaran. Sa iyaon na kabuhi niya inuno, in pilak nagdarapa-dapa. Iyaw na kabuhin in pilak nagdarapa-dapa. Katukaw asubuha, kay manan isab. Kay manan, kung katahan. Sana bang isab taon arta, pag-uusbar iman, panalhamdulillah, magsusong in pagsukur niya pa Allah Ta'ala, sabab sin lingkat sin bahay niya, lingkat sin uno niya, sin usahan niya, lingkat sin kabuhianan niya, magduro in pagsukur niya. Sa in pag-ianon tarin, di amo in mga tao, wala nila piarag musin aka masintuhan, hakabuhi nila, ha, yaonin narta nagdarapa-dapa, way panumtum pa Allah Ta'ala, asuwamat to. At awaon tayo hindi pa kaumasubo, nag-uuno na, nagre-reklamo na, sin usahan niya, sin kahuyanan niya, sin ginawabaran niya, sin anak niya, katahan nagre-reklamo. Problema, subhanallah. Problema niya pabaran niya, problema niya pa anak niya rin na pagkakitaan, subhanallah, sabab sintaw jinarta rin na pagkakitaan ng anak niya, bay, katumarin hinang sin anak niya, katan. Magproblema siya. Misan pa biya rin yung taon sinarta. Nabang takira-kirahon, banding-bandingon, kitaon, mas labi marayaw inuno, in kabuhi si miskin niya to sabab mita, rida pa Allah Ta'ala iman sin pagsarang sukul pa Tuhan. Rida pa Tuhan iman sin pagsarang sukul pa Allah Ta'ala mararata kamo. Amuyad to inuno, amuyad to intumbas sin uno, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala man kita mabaya. Hati narilan kita kabuhi sin Tuhan Rabbul Alamin kasannangan marayaw. Subay ta palihalaon. Sibu da siya mis usog iban sin uno, iban sin babae. Dayahan iban sin bukon. Hatat kala hilang niya inuno. In kabayaan sin Allah Ta'ala iban piapa uno. Pero ragbos niya ro na kinawabaran niya. Initumbas sin Tuhan Rabbul Alamin. Sarta mu'min da siya. Initumbas sin Allah Ta'ala. Fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Na tartan tulong sin Allah Ta'ala. Bunaltu dirihil na mu'kaniya in kamuhi masannang. Allahu Akbar, mga palanggungan haa kama Islam kama asan naman.
Anta. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iwan bunal tu tertentu law si mahatut si Allah tungbasan namu sila si mga hinang nila marayaw. Ma kanu ya'malun. Unu-unu hinang nila marayaw. Di ito upasun sin Allah Ta'ala. Di hilan na ko advance in Tuhan Rabbul Alamin. Di hilan na kita advance sin Allah Ta'ala. Kasanangan marayaw riha dunya. Aun patungbas haadlaw kana-kana labiin kasanyangan niya. Labiin kasanyangan niya. Amiyat to mga palanggungan haa kama Islam. Farmasin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga palanggungan haa kama Islam. Ang time in tao, kugdanan siya aramala hakabuhi niya. Kugdanan siya sing kasusahan. Sa in kasusahan nito, ang time mga palanggungan haagam Islam, parsababan sinhinang niyahakan na sa kugdanan aramala. Unin baita siya Allah Ta'ala alam sin Quran. Qala Allah Ta'ala fi surati Shura. Ayat katluan mga palanggungan haagam Islam, law si mahasud si Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Wayroon din ha mga musibah. Amo injimatu kanyo yan, kimugdan kanyo law sin Allah Ta'ala, fabima kasabat aydikum, inyan tumbas sinhinang niyo law sin Tuhan Rabbul Alamin. Kita niyo mga kamaasan, mga kataymang huran na mo, mapandirokoman kami. Mararata kamo, dukaing pasanin do sa simudda, dukaing pasanin do sa sinlimata, dukaing pendo sa sinpangatudda, dukaing pendo sa sinuna-una sing kita, sin pangatayan sing kita, hati niya mataw din do sa mga palanggungan haaka ma Islam. Dahil para namanin Allah Ta'ala, bang imiya na, haparman niya, wa ya'fu an kathir. Wa ya'fu an kathir. Mapauno in tawad sinhinang, kangian, imiyan din Allah Ta'ala, wa ya'fu an kathir. Maapun sin Allah Ta'ala in kamatauran pardusahan sin kita niyo. Ba't bang wala? Narakala mga palanggungan haanga ma Islam makahinang kita tiyo-tiyo. Yato na kita kugdanan magtuy aramala. Sa ilasa iwan ulong iwan kaampunan sin Allah Ta'ala kamaapan niya kato. Habihat to na intaod sin pardusahan sin kita niyo imyan din Tuhan. Wa ya'fu an kathir. Miya maaf sin Allah Ta'ala in kamatawaran pardusahan sin kita niyo. Nahagan na labi aula, suway kita niyo mga yung kamaapan pa Tuhan. Sibo dahin hinang yan hinang siwi-siwi, iwan hinang dakula, pardusahan dakula, atawakan wala ko nakahinang, pangayo kau kamaafan fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab karna in ni'mat dihil kato sintuha Rabbul Alamin mga palanggungan na akam Islam wala takatong basi sinhinang tamarayaway. Di ba't bang sadya atin niya ipagtungbas sa ni'mat sin Allah Ta'ala amo na ibadat sin kita amo sadya in kullap sin matatarita na katungbasan. Bisan pa kita di na kita may kapagsujuran patuhan. Wala ta katumbasi. Why? Hati niya bang wala ta katumbasi ni'mat sin Allah Ta'ala rin di kato inyat to kakulang sin iman sin kita. Atawakan kapag pahil-pahil sin kita niyo. Naray na sabab yato miya alhamdulillah miya maaf kita sin Allah Ta'ala misan pamataw din hinang. Sa ang time, subhanallah, ang time in hinang mangi, in go niya mangi, mga kamaasan na mo.
amo yatim pag-aron sin Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ang time in uno in amo inarama larimatong hakamuhi sing kita, amo yadto in uno, amo yadto in hinang tawakan bunga sin lima sing kita niyo. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ihfazillaha tajidhu tujahak. Palihalaa in aga masintuhan tajidhu tujahak ay tajidhu amamak, kabakan mo in Allah Ta'ala yan haunahan sin ikaw. Yan haunahan sin ikaw. Amo yato mga palambungan haakam Islam. وقال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هاتها إن الله تعالى وقتك مسنن أتوكن تمتما وقتك مسنن فلهلا إن آغمنيا إن كبيانها وقتك مسنن يعرفك في الشدة كتمتمن كو فلهلا أنكس الله تعالى وقتك سكبتا. Palialaon ko sin Allah Ta'ala waktu kasigpitan. Mga palanggungan haagam ang Islam hikaya atawakan qissa hatungod sin Yunus alayhi salatu wassalam. Yunus alayhi salatu wassalam, hawaktu man pisampayan niya ingkauman niya. Wala miyagad sin pamando. Wala kimahagad ingkauman way. Doon man wala kimagan ng kauman, minigin Yunus, hakauman niya. Bang mga biakato nagmaadjol. Bang mga biakato naroon na kamo, di na kamo magkahakat sin kabayaan sin Tuhan, di na kamo mamaratay pa Allah Ta'ala, na magmuna ko kanyuroon na kamo. Kapanton bihat to. Wala siya uno, wala siya kiordilan sin Allah Ta'ala naraak sin Tuhan Rabbul Alamin papaunuhan, papaigan in tao aming kauman persampayan ni wala kimahakad ka na wala siya naraak sin Tuhan Rabbul Alamin. Minigin Yunus. Miyakat adyong mga palanggungan haakam Islam na nag-alon naman tumalagbo, mangiiho lang. Kagunahan ng mga wiakat o dagdakan inuno, inluan sing kapal. Yunus alayhi salatu wassalam in kya uno. In kya hulong. Halaw sindakat na. Kaya uurulan atasin Allah, sinasasin Allah Ta'ala uno isda dakula. Well, kaumbo. Kaya uurulan sin Allah Ta'ala. Pagkaon sin Yunus dalawang sin dagat, tiyon siya sin uno. Tiyon siya sin istada kula. Napasandungon mo mga palanggungan haakam na Islam. Doon na uno. Doon na halawang sin ista in Yunus. Maray ibang mga ordinary person, seconds na halom sinista. Sabab mauno kaw, dahil gisun ko sintihan sinista yat to halom niya. Bukon ka. Biasing kita nyo kumaon, yung pagkaon niya on time mato kasing kaunon ta, madigest na sintihan. Dihat to ranamik yan mga palanggungan na akam Islam. Apabilan tao matuon sinista dakula, madigest na siya to. Aka makakad na sa madigest, halom sinuno. Matunaw, halom sintihan. Sa long sin Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sin Yunus. Qala Allah azza wa jal, falawla annahu kana min al-musabbihin, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Bang sadyalaw na Yunus alayhi salatu wassalam
bukun din ha mga tao magtatasbih pa Tuhan, magtutumtum pa Allah Ta'ala, ay bimakna magpapalihala sin masinto Rabbul Alamin, lalabitha fi mada, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'asun. Tartan tulong sin Allah Ta'ala, lumugay inyuno sa lom tiyan sin istayaw sampai padlaw kiyamat. Sa inkapalihala kanya mga palangbungan haakam Islam, halawm sintian sin istadakula, amo na insiyaren ha mga manusia, manunumtun pa Allah Ta'ala. Dahil ha mga manusia, mamamalihala sin sinaka masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yato inuno, amo yato inkapalihala kanya. Ay bimakna, inhinang takarayawan, pagpalihala tahaaka masintuhan, pagparagbos ta sinsara sin Allah Ta'ala, akin na wawaranta, amo yadto in parsabawan sin hikasulak, atawakan hikauno, hikatul sin bala, jumaturoon kato. Sabab sin hinang marayaw. Sabab sin hinang marayaw. Sa in Fir'aun, kitaan nyo mga palanggungan haakam Islam. In Fir'aun alayhi salatu a'udhu billah. In Fir'aun la'natullahi alayhi. Fir'aun la'natullahi alayhi. Law sin Fir'aun baita sin Allah Ta'ala law sin Quran. Amantu. Al-an law sin Allah Ta'ala قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لو سن فرعون وقت من شملوا مسنة بها اللون مكة قدناكم ومرت سيناكم أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. Biya ulaw ni magkakad na kumunal to din siya, wayroon tundukain buat malainkan siya, amurin Allah Ta'ala, magkakad na kulaw ni hapyag unuhan, hakyahakan at tawakan piyag imanan si Banu Israel, amurin Allah Ta'ala. Biyaon, mag-iman na ko, hatuhan wayroon dukain amo na yung piyag imanan si Banu Israel. In Fir'aun, subhanallah, kumawa dua tao, ilang buhok patayon, ilang buhok buhiyon. Ako lang na magbubuhi at tao. Discussion nila, iman sin Nabi. Ako lang na magbubuhi, iman ako rin magpapatay. Lang sin Ibrahim. Uning hinang sin Fir'aun, kimawa kimawa dua tao. Piyatay ng buhok, biyoy ng buhok. Bihating kajaluhakaan. Bihating kajaluhakaan. Amo ito mga palanggungan haakam Islam. Amo mga tao kikawa na magkisihir. Nag-iman man kan Musa ibang kan Harun, iuno sin Fir'aun. Gihantong. Biuno. Hinggan nag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo ito yung kadarwakaan sin Fir'aun. Halaw sin kamuhi niya. Sampai in ka miyamot in kangian sin Fir'aun imiyan siya wa ana rabbukumul a'la. Sampai siya imiyan akulong na intuhan nyo sa taas-taas. Miyamot bihat ko mga palanggungan haakam Islam. Naroon man sung namalumos makamatay nakananam na kamatay. Nakananam na amo inuno kasigpitan. Way na makatabang kanawat malengkan way na makatabang do kay buat malengkan amunak manin Allah Ta'ala nabihaon law sin Fir'aun mag-iman nako patuhan wayroon do kay buat malengkan siya amo en piag imanan sin Banu Israel. Siyambungan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga palanggungan haakam Islam. Qala al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Bihaon pakolong sintuan Rabbul Alamin mag-iman. Amoy uno na kuman, yaon na kuman haliog mo, inuno mo, in kamuhi mo.
mapatay ra kuman kaw. Ha, wa kunta wa kun madha wa qablu wa kunta minal madha minal mufsidin. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka launan kaunan mo lausin to Rabbul Alamin minal mufsidin dan mga tao ko jaluhaka. Wala sa tiyabang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dayan ha musiba di matungkan niya mga palanggungan sa agama Islam. In partandaan niya, hinang pasasin Allah ta'ala suntuanan. Bukon sa suntuanan pagkarayawan sa pagkangian. Sampai pabihaon mga palanggungan sa agama Islam, hinang sa sin Allah ta'ala sa suntuanan sin mga manusia amo indal suntuanan sin mga manusia jaluhaka. Suntuanan sin kita niyo supaya kita niyo makapagjaluhaka biya kaniya. Suntuanan pagkangian bukon pakarayawan mga palanggungan sa agama Islam ni Firaun. Amuyat to mga kamaasan na mo katay manghuran. Hati niya ang ibadat sing kita niyo amuyat to in makatarang kato makahaon din nakangian din ang musiba in amo isabing kangian sing kita amuyat to in makauno amuyat to in parasawawan sini kajul jana kato adun niya dagpagpadlaw akhirah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kan Ibn Abbas idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila tolong na ya Ibn Abbas mangayo pangayo ko pa Allah Ta'ala. Ayaw ko mangayo paruwain. Ayaw. Dari na mga palanggungan sa agama Islam, in pagpangayo, hatas dua parkala. Ang pagpangayo, di siya kakausan si manusia. Biya sinihidayat, amuyat to. Misan yung Rasul sallallahu, amo pakisab kita. Misan yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na magkahidayat. Hawak to na iya ni na maun niya. Ya kolong ni amaun ko among sadya ko la ilaha illallah. Among sadya ko la ilaha illallah. Ako na bahala kay mo adlaw kana. Wala na nagkapamungin Abu Talib. Di matungin ayat sintuhan Rabbul Alamin. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Bunalto dia Muhammad, ini kau yan di ko makahidayat. Sumagawain Allah Ta'ala hidayatan niya, isising kabayaan niya. Buat malain kanila, subhanallah na Abu Talib, hasabab sini mabinsa na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, hatawag ko siya nagda'wa, nagpasampay sin agama Islam, di siya mamuno sin amuin Quraysh, sabab yaon ni Abu Talib yung magtatabang kanya. Hadalam sin bihad to, Abu Talib, mga palanggungan na agama Islam, din nagkasibi-sibi sin Jungjunga sallallahu alaihi wasallam, niabot siya 8 tahon Abu Talib na nag-ipat kaniya. Abu Talib na inuno, innamalihala kaniya. Sampay siya na hinang nabi. Sampay siya nakaasawa, sampay na hinang nabi. Amuyat to. Sampay hawak to pag nabi niya. Abu Talib na nagdiripin pa Jungjunga sallallahu alaihi wasallam. Lando ila sa kana sin Abu Talib. Labi siya kalasahan sin Abu Talib. Dahin ha mga kaanakan niya. Nalabi imbaya sin Jungjungan sallallahu alaihi wasallam kaunuhan kahidayatan in Abu Talib din sin dukaing tao. Hadalam sin bihadto wala niya kahidayatan inuno, wala niya narain Abu Talib mga palanggungan sa agama Islam. Partandaan inuno ini hidayat bukon din haysiu si manusia sumakawaing hidayat din na Tuhan. Amuyat to. Apabila ko mangayo hidayat, pangayo ko fa Allah Ta'ala sabab karna way makahidayat tukaing. Tupot Allah Ta'ala. Syafa'ah. Wayron maka syafa'at misan panabi atawakan uno. Malaikat mat malaingkan din na idin sintuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga palanggungan sa agama Islam.
Panghati, pangayo ko panghati patuhan, ilmu, pangayo ko ilmu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw muli ikaw rin ang sakit mo, pangayo ko patuhan Rabbul Alamin, wayron makakaos magpauli ba't malengkan Allah ta'ala. Amo yadto. Dahil dito hayat to, in mga biyat to parkala, di ko manjari, mangayo pamano siya. Tupot patuhan Rabbul Alamin. Ini karuwa, ginisan si pagpangayo, aon yan pagpangayo, kakausan sin tao. Biya di hindak bos, biya si mangayo ko sin kanama mo, mangayo ko sin anak mo, mangayo ko sin nakura mo, atawa uno-uno ng pangayoon mo, amoy kakausan sin tao, inyat tuway rin saan niya, mangayo ko maun kanila. Sa ilabi aula, hati niya indumuaan na ako patuhan, ando ya Allah, bang man mo palunukun in pangatayan sin tao, amoy pangayuan ko yaon, amo indihilan niya ako. Hati niya bang mukitaon, in katan, mga palangungan haaka Islam, in pagpangayo, tupot maun patuhan Rabbul Alamin. Sabab mayta, in duha amo, ya Allah, palunok ka in pangatayan niya. Mangayo ako kanya bang man, lumunok in pangatayan niya, kaku amo indihilan niya ako. Hati niya, in puunan mga palangungan haaka Islam, din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Nahakan Allah sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam, ya Ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kau magpatilibon, dain hakatan uno-uno na aramala, dain hakatan kangian. Iwan uno apabila kau magpatabang, ando pangayo kau tabang, tupot patuhan Rabbul Alamin. Tupot pa Allah Ta'ala. Ang tayong mga palangungan haaka ma Islam, bukon sadyain sakit, kaubatan sinisiyusiri. Bukon. Bukonin sakit, tao ay magpauli bukon. Bukon doktor, bukon. In doktor hiya, sabab sadya. Sabab bang sila makapauli sin sakit, na wayroon na mapatay halom sin lima nila. Way na. Sa suko sin makaon kanila, mabuhi na sadya. Sa kato ko pa hospital, adlaw-adlaw, aon mapatay uno, hababaan sin Dr. Biyaini, aon pasyente nila magkamatay. Partandaan inyat to in sila rin makapauli sin sakit. In sila, kaya nga di nila sadyain uno, kaya nga di nila sadyain uwat sin sakit yaw, na mo yarin uwat niya, arapon bugtuon tahalong sin angan-angan sin kita, iwan sin pikilan sin kita, wayroon makapauli sakit, buat malengkan amura intuhan Rabbul Alamin, biidnillahi azza wa jalla. Ba't bang sila makapauli sakit? Wayroon na mapatay hospital. Intaw si doktor hospital yaon. Do kaingin dom, do kaingin adlaw, do kaingin sakit diabetes, do kaingin doktor hao no heart, do kaingin doktor hao sakit hao katan uno na katan, do kaingin doktor katan. Ba't bang sila yaon makapauli sakit? Wayroon na mapatay pasyente nila. Partandaan in sila, bukon sila in magpapauli tao. Sumagawa in sila hinamun sadya sabab sin Allah Ta'ala hikauli sin tao yaon in tupot magpauli Tuhan Rabbul Alamin. Amuyat to mga palanggungan haaka ma Islam. Nalaw sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam kan Ibn Abbas hakan nalaw sin uno law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila ko mangayo tabang, tupot pangayo ko tabang, patuwar Rabbul Alamin, tupot Allah Ta'ala pangayuan mo tabang. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabaha Allah Ta'ala alayk. Ingata, misan pa yan nalipungod na ingkatan. Mano siya? Tumabang kay mo. Dimihil kay mo kamumpaatan, dimihil kay mo karayawan,
Di da sila makarihil kay mo karayawan. Bot malengkan bang amo na ingkya kadar kay mo sin Tuhan. Amo na ilyukis kay mo sin Allah Ta'ala. Oh, di na. Pila na sa di manusia. Pila na sa di mga taura kula. Mang sila manaw na subhanallah. Bang manaw na yaon inuno. Yaon yung gwardiya nila. Dukay pa yung gwardiya niya makadkatan. Dukay pa yung advanced guard nila. Dukay pa yung beni-beni katan. Sa aon na mga taura kula magka-assassinate. Bakun ka. Bakun ka mga palanggungan haa ka Islam. Aon na magkamuno mga bihat tulagbos. Misan yung panahon niya rin di, harap niya padabaw at uno na hula. Aw na asal advance uno niya. Aw na asal advance amin mga guards niya madto. Aw tayo mabuno na. Partandaan sin uno. Partandaan sin nila sa mapalihala. Sa langsur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingata. Suran palom sin iman mo ya kau Ibn Abbas. Misan pa ingkatan manusia maglipungod narimihil kay mo kamumpaatan at kamumpaatan sa tuwing bihat tuwing matawad sing guard mo. Kamumpaatan di da sila makarihil kamumpaatan buat malengkan apabila ing kamumpaatan yan amo na intiungod kay mo sintuhan Rabbul Alamin. Iban ingata. Misan pa isab sila yan dimihil kay mo katan kamudaratan mga palanggungan haa ka Islam. Biya sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam. Hawak to niya riya aking mga sahabat niya, mga tayo mangudha ka Islam, naghijra pa kain pa Madina, nagpabiin uno, nagpabiin ni Rasulullah, iban sin Abu Bakar, naglipungod na yung Quraysh katan tiap-tiap bang sa hajaman, sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam yato. Piyon na yung tao makusog, piyon na yung mga bata, bago aming makusog, mapanday mamuno. Karena dihilan nila kamudaratan injungjungan sallallahu alaihi wasallam, wala na mga palanggungan haakam Islam, wala na sila nakauno, wala na sila nakarihil kamudaratan pajungjungan sallallahu alaihi wasallam. May tayatu kun kabayaan sin Allah Ta'ala, wala tiumod hajungjungan sallallahu alaihi wasallam imabuno siya rin dito. Amo yan mga kamaasan namo katay manghuran in kapalihalaan kato di hadunya dagpakpadaw akhirah. Pamalihala kato sin Allah Ta'ala rin di hadunya dagpakpadlaw akhirah labi awla na tuudit tuhadlaw kana mga palanggungan haa ka Islam bang biya adi ni pagpalihala taa ka masinta Allah Ta'ala uno na tibayhuan niya biidnillahi azza wa jal dahil na sababiyat to palihalaon tanyo aka masintuhan ha uno na tiranan niya biidnillahi azza wa jal wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.